بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Биринчиден Аллах Таалага чексиз мактоолор, алкыштар болсун. Жана анын элчиси ааламдарга ырайым, боорукерлик кылып жиберилген, рахмат болуп жиберилген Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, сахабаларга, аларга жакшылык менен ээрчиген бардык мумун мусулмандарга Аллахтын ырайымы, кечирими болсун, салам, салаваттар болсун. Allah Taala aytat: "Estağdu billah. Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna ve illa ve entum muslimun." Ey iman keltirgендер, ey mu'minдар, ey musulmandar. Allah Taala'dan чыныгы коркуу менен корккула. Жана бир гана мусулман болгон абалда бул дүйнөдөн өткүлө дейт. Жолдордун эң жакшысы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Сөздөрдүн эң туурасы, эң акыйкаты, эң акы, эң туурасы Аллах Тааланын китеби, Аллахтын сөзү. Мынакей бүгүнкү түз эфирибизди да баштап алдык. Бүгүнкү тартип өткөнкү жумадай бир аз дагы ошондой эле. Башында рукуя окуйбуз. Азыр адамдар чогулуп, адамдар топтоло берсин. Көрүүчүлөр чогулгандан кийин бир аз азыр баштайбыз рукуяны. Биринчи рукуя окуйбуз, дем салабыз. Ошо рукуя эмне деп көбү сурап атат. Рукуя деген ушул Кур'ан аяттарынан ичинен атайын ошо сыйкырга, жин ооруларына көзүккөн атайын ичинде аяттар, атайын сыйкыр аяттары, атайын өзүнүн терилген Кур'андын ичинен терме деп койсок болот, арасынан аяттар, Кур'ан аяттары. Ошол чогулганы бир атайын ушул оорулар үчүн окулган аяттар. Булар рукуя деп айтсак болот. Рукуя аяттары. Рукуя деген сүрө эмес, бул жөнүнөн ошо бизче кыргыз коомчулугубузда колдонуп келип аткан дем салуу десек деп түшүнсөк боло берет рукуяны. Рукуя туурасы да бар, туура эмеси да бар. Рукуя туура эмес рукуя кандай десе, туура эмес рукуя такыр Кур'ан аяттарынан болбойт. Мисалы үчүн касыйдачылар же болбосо Кур'андан болбогон башка нерселер менен рукуя кылса, бул ширк болот. Чоң күнөө, бул пайдасыз. Рукуя бир гана Кур'ан аяттарынан болгонго гана тийиш. Ошондо Кур'ан аяттарынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуалардан болсо, мына ошондо туура рукуя болот, шариятка ылайык рукуя болот. Рукуя шар'ия болот ошондо. Азыр да кыскача эскертип коелу. Азыр рукуя окулганда жакшылап көңүл коюп уксаңыздар, ихлас менен уксаңыздар, көңүлдү бардыгыны, ойду эч жака чачыратпай, бир гана Кур'ан укканга гана көңүл буруп, жан дүйнө менен берилип угабыз.
Анткени Аллах Таала өзү Кур'анда эскерткендей, айткандай: "Ва нуназзилу минал Qur'ани ма хуа шифау ва рахматул лил муъминин" деп айтты. Албетте биз Кур'анды момундар үчүн борекелик, рахмат, ырайым кылып, шифа кылып түшүрдүк деди. "Ва ла язиду залимина илля хасара". Бирок залымдарга бир гана зыянын гана арттырат Кур'ан аяттары. Азыр рукуя баштайбыз, иншалла. Суроо жоопторуңуздарды даярдай бериңиздер. Суроолоруңарды болсо ушу жин оорулары боюнча, сыйкыр боюнча, ушундай көйгөйлүү шариаттагы жашооңордо туш келип аткан бир маселеге суроолоруңар пайда болсо, аларды дагы айтсаңыздар болот. Мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Дамыла Сулайман дамыла биз рукуя окуп бүткөндө сурооңуздарга жооп берет. Рукуя бүткөнгө 1 саат азыр рукуя окуйбуз. Андан кийин суроо жооп болот. Биринчи рукуя окуйбуз 1 саат. Андан кийин суроо жооп болот. Анда эмесе азыр биринчи рукуяны баштай берейин. Силер даяр болсоңуздар, иншалла, азыр көздү жумуп, кунт коюп, ихлас менен угуңуздар. Аллах Таала шифа берсин, ооруңуздарды Аллах жеңилдетсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалиллахи ва нахмадуху ва наста'инуху ва настагфирух. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون
يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطوة واتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما
بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. Азыр кимдин башы ооруган болсо же жүрөгү кысылып ушундай бир белгилер болуп аткан болсо башыны ошо колуну ооруп аткан жерине же ошо колуну башына койсун же ооруп аткан ошо кайра ооруп аткан болсо ошоне коюп турсун жана кунт коюп ыхлас менен уксун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 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 يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب 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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا
من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة
فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Урматтуу мусулман бир туугандар, суроолоруңуздар болсо ушу пикир калтырган бөлүмгө кенен жазып кое бериңиздер. Түшүнүктүү кылып суроолорду берип жазып кое бериңиздер. Азыр суроо жооп болот кыскача иншалла. Дамла келип атпырбы? Исмаил. Чалчы. Аллах баарыңыздардан разы болсун, шифа берсин. Аллах сыйкыр жана анын түрлөрүнөн, жин шайтандардын зулумунан, алардын сыйкырларынан Аллах баарыңыздарды арылтсын. Аллах өзү Кур'анда айткандай: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа", биз Кур'анды муминдарга шифа кылып түшүрдүк деген деп Аллах Таала өзү уада кылды. Албетте Аллах Кур'анды муминдар үчүн шифа жана бардык ооруларга шифа иншалла. Буну ихлас болсо, ишеним, ниет туура, чында ушуга ишеним менен ихлас болсо болду иншалла. Азыр Сулайман дамла бираз кеч калып атат окшойт. Ошо азыр биринчи суроого мен жооп бергенге аракет кылайын. Биринчи суроо Жазгүл Иматалиева деген эжебиз суроо бериптир. Эфирге сүрөттөрүн коюп сиз окуганыңыз өтөбү дейт. Сүрөттү коюп койсоңуз эч кандай таасир бербейт. Дем салганда адам өзү угуш керек. Бизде ушул өтө жаман, ушу бакшы, көз ачыктар ушундай үйрөнүп калганбыз ошолорго барып жүрө берип, ошолор ушундай жаман үйрөтүптүр да. Алар ошо сүрөткө карап сыйкыр кылышат, сүрөткө карап атасынын атын сурап, же болбосо адресин сурап, сүрөтүн карап сыйкыр окуйт. Ошого кара дуба жасайт сүрөтүнө карап. Бул такыр арам, эң чоң күнөөлөрдөн. Ошон үчүн эскертчү нерсе, мына сет тармактарга дагы сүрөттөрүңүздөрдү койбогонуңуз жакшы болот. Ошол жерден сүрөт койбогула. Аябай ушу сүрөттөн карап дагы сыйкырлап коюшуп атат. Аллах жазасын берсин алардын баарына. Сүрөткө карап окулбайт, дем салынбайт. Таасири дагы болбойт мунун. Эгер ким ошо сүрөткө карап дем салам, окуймун, же болбосо сүрөтүн алып келе бер десе, ал жалганчы ал көзү ачыкчы, сыйкырчы да. Ага такыр ишенбеш керек. Салам берген бир туугандарыбызга бардыгына ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Аллах разы болсун. Уккандарга да шифа берсин. Амин, амин. Амин. Баарыбызга шифа берсин дейт. Амин. Айтканыңыз келсин. Жеңишбек Мамасадык уулу деген ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Көз тийгендин белгиси кандай болот? Көз тийгендин белгиси дагы ошо жин ооруларынын белгилерине окшоп же сыйкырдан бир аз айырмаланып, көбүнчө ошо көзүнөн жаш чыгат, эсинейт. Көп эсинеп көзүнөн жаш чыгат. Көз тийген адам. Ошо дем салынганда, Куран, ошо рукуя окулганда кунт коюп эгер ихлас менен уга турса, ошо көзүнөн жаш келип, көп эсинеши, бул көз тийгендин белгиси болот көбүнчө. Алтынай Токторова деген эжебиз кошулдумбу ушул прямой эфирге дейт. Ооба, пикир жазып аткан экенсиз. Демек кошулгансыз. Прямой эфир ар суббота болот. Саат 9-да башталат. Ушу Куран менен дарылоо борбору деп биздин группага дагы кошулуп койсоңуздар, башкаларга сунуш кылыңыздар. Башкалар дагы пайдалансын. Бир мусулмандын пайдасына шерик болуп, ага бир жакшылыкка себепчи болуп калсаңыз, сизге дагы ошого жазылып аткан сооптор, жакшылыктар келет. Сизге дагы көптөгөн сооптор жазылат. Поделиться кылып бөлүшүп койсоңуз дагы жакшылыкты бөлүшкөнүңүз үчүн ошого жараша сооп ала бересиз. Ошо пайгамбарыбыздан хадис бар, саллаллаху алейхи вассалам. Ким бир жакшылыкты баштаса, ага ээрчигендердин кылган жакшы сооптору ошо баштаган багыттоочуга дагы жетип турат деген хадиси бар пайгамбарыбыздын, саллаллаху алейхи вассалам. Сахих хадисинде айтат. Ал эми бунун тескериси, ким жамандыкты баштаган болсо, жана ошо жамандыкка ээрчигендер, ошо жамандыктагы ээрчигендердин күнөөлөрү, ошо багыттап койгон, баштап койгон, ошо жамандыкты баштап койгон адамга дагы анын күнөөлөрү түгөбөстөн, кемибестен жазылып турат деген. Ошон үчүн бир гана жакшылыктарга гана ачкыч бололу, жамандыктарга жапкыч бололу, бир туугандар. Бегайым Акиева деген эжебиз мага да дем салынабы дейт. Албетте, сиз дагы угуп, ихлас менен көздү жумуп, ойду бир жерге коюп, бир гана Куранды гана азыр окулган рукуяны уксаңыз, ушул жерде сакталып калат дайым, өчүрбөйбүз. Ушуну кийин угуучулар дагы укса дем салынган сыяктуу дем салынат. Бул эми алыс келе албагандар үчүн ушундай мүмкүнчүлүк кылып койдук. Иншалла, Аллах каалаганча. Эгер бизге жакын болсоңуздар, биздин адреске дагы келип, кенен бул жөнүндө маалымат алып, өзүңүздөрдүн ооруңуздарды айтып, булдан дем салдырып, бир жакшылык себепчи болуп калсак, иншалла шифаңыздарга, албетте бир мусулмандын пайдасына пайда берип калсак, сүйүнөбүз иншалла. Райкан Сартбаева деген эжебиз, устаз апам кулагымда завод иштеп жаткандай угулат дейт. Ал эмне түшүндүрүп бериңизчи, бул да жиндердин ишиби? Ооба, ошо кулагы шуулдайт, ушундай үндөр угулуп, бул да ошо жиндин белгиси, жин ооруларынын белгиси. Сыйкырдын, кара дубанын белгиси. Жашыруун сырлар деген наам менен берип жаткан бир тууганыбыз суроосу, таксыр. Сизге оор болбосо күнүнө окусаңыз болот экен, өтө көп азыр сехир болгондор. Аллахым шифа берсин, ооруп жүргөндөргө Аллахым
ооруп жүргөндөргө Аллахым ыраазы болсун сиздерден. Аллахым шифа берсин ооруп жүргөндөргө. Аллахым ыраазы болсун сиздерден дейт. Сизден дагы баарыбыздан Аллах ыраазы болгон болсун. Эми күндө окуганга мүмкүнчүлүгүбүз оор, чын эле, өзүңүз деле айтыпсыз, оор. Биз кечке дагы окуйбуз. Şu bir jumada bir okup turганга ниет кылганбыз. Балким иншаллах келечекте муну дагы ойлонуштурабыз иншаллах. YouTube'дан дагы баштайбыз жакында. Иншаллах канал ачып алсак. Şu кайра кийин укса боло берет. Мына сакталып калат ушул жерде. Видеолорубуз, урукуялар. Ушуларды укса да таасир этет. Таасири боло берет. Уга бериш керек. Сөзсүз прямой эфирде эле эмес, болуп аткан учурда эмес, кийин да укса боло берет. Майрамбек Курбанов окуп атканда жооп бере алышпайт окшойт дейт. Албетте, окуп атканда бир гана биз дагы рукуя окуйбуз. Суроолоруңуздар жаза бериңиздер, эгер мүмкүнчүлүк болсо даярданып, толук кылып, суроону түшүнүктүү кылып жазып кое бериңиздер, жооп беребиз кийин болсо дагы. Фарида Кайчебекова: мен рукуяны угуп жүрөм, менин денеме бир нерселер чыгып жатат, ал эмнени билдирет? Фарида эже, бул рукуяны укканыңызда бир нерселер денеңизге чыгып атса, бул да ошо сыйкырдыкы. Именно ушул рукуя угуп жүрүп аткан учуруңузда бир нерселер чыгып атса, бул ошо сыйкырдан чыгып атат да. Ушундай бир нерселер ташып, түшүнүксүз денеге ташып бир нерселер чыгып кетет. Сизди угуп жатканда уктап кеттим, дейт Камил Ахмедов. Уктабаш керек, кунт коюп угуш керек. Ошондо таасирдүү болот. Ошо кунт коюп угуңуздар деп кайра-кайра айтканыбыздын себеби дагы ошол. Канчалык кунт коюп ихлас менен уксаңыздар, ошончолук пайдасы дагы жакшы, таасири жакшы болот. Кубаныч Бекжанов: Аллах силерге кубат берсин, рукуя окуган бир туугандарым. Аллах сизге дагы ыраазы болсун. Амин. Жакшы тилектериңиз үчүн Алла ыраазы болсун. Рахмат бир тууганым сизге дагы. Ассаламу алейкум уста, сыныгы рукуячы менен жалганчыларды кантип айырмалай алышат? Арабча үйрөнө электер, азыр жалганчылар да жок эмес. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Тунук Зарипова деген эжекебиздин суроосу экен. Бул чыныгы рукуячы туура шари окуса, Курандан окуса, бул туура рукуячы. Анан кармап туруп, мына жериңде жин бар экен, мына жериңде ооруң бар экен, же башың кармап, же аркасын кармап, сенде ушундай жин бар экен, сыйкыр бар экен деп кармап айтыштык. Бул жини бар адам ошентип билет да, ал туура эмес рукуячы ал. Бир гана туура рукуячы Куран менен дем салат, жана өзүндөг ошо белгилерине карап диагноз коет. Бул сурооңузга да кенен жооп берсек болот экен, ошо жазып дагы жооп беребиз иншалла. Же кенен номерибизге дагы байланышка чыксаңыз. Жалганчылар ошондой касида окуйт, же болбосо Курандан болбогон башка нерселерди угдурап түшүнүксүз окуйт. Мына туура эместин белгилери, көз ачык бакчылардын белгилери ушундай бир
азыр эстегенимче санап өтөйүн. Биринчи эле атаңыздын атын, апаңыздын атын сурайт, адресиңизди сурайт. Белгиси биринчиден. Сөзсүз ал көз ачык бакшал. Ал Кур'ан окуса дагы, намаз окуса дагы. Ал адресин сурап, эми атайын ушул ишин, атайын сиздин проблемаңызды алып айтып барсаңыз, ушуну сураса биринчи. Бул көз ачык бакшы ушундай сурайт, сөзсүз сурайт да. Атаңыздын атын, апаңыздын атын сурайт, же адресиңизди сурайт. Окуганда түшүнүксүз нерселерди окуса, арабча болбогон кудурап бир нерселерди окуса, дагы белгилеринен бир нерсени сизге кийимиңизден бир бөлүк алса, бир кичинекей бир платочкаңыздыбы, же кыскасы бир кийимиңизден бир бөлүгүн сураса, дагы ошо бир нерсени союп, бир жандык союп, аны бир алыс белгилүү бир жерге таштап келишти буйруса, же бир бөлмөдө караңгылык болгон, жарык түшпөгөн бөлмөдө жалгыз калып, ошол жерде отурууну буйруса, дагы келечектеги сизде боло турган нерселерди келечекте айтып берсе, бул жерден тездик менен качыш керек. Мындай жерден алысташ керек. Ал сөзсүз көз ачык бакшы сыйкырчы болгон болот. Майрамбек Курбанов деген бир тууганыбыз: ассаламу алейкум. Бизде мындай суроо бар эле. Биздин далыбызга чоң кара так пайда болду. Бул эмне, кара дуба эмеспи? Ал кара так пайда болгону ошо эми ал бир гана аны айта албайбыз. Так пайда болуп, кокустан эле пайда болуп калган болсо, ал башка нерсе болушу мүмкүн. Эми дем салганда башка сыйкырдын белгилери болуп атып, анан кошумча бир ошо кара так да пайда болуп атса, бул сыйкырдын белгиси болушу мүмкүн. Жогоруда айткандай, ошо дем салганда, сыйкырланган адам рукуя укканда ошо бир нерселерди ташып. Мен өткөндө WhatsApp'тан да бирөө жазыптыр. Биздин бир тууганыбыз ушундай катуу оор сыйкырга дуушар болуптур. Ушундай полный больницага жүгүрүп, полный баардык акчаларым короттум дейт. Такыр диагноз чыкпады. Акыры ошо дем салдырсып көрсөм, молдого барсам, сыйкыр бар экен дейт менде. Ошо сыйкыр окуганда эле ошо денелериме жаралар чыгып кетиптир да, өтө башкача жаралар чыгыптыр. Сүрөткө алып жөнөтүптүр, аябай түшүнүксүз бир нерселер чыгып кетиптир. Ошо дем салып баштаганда. Багира Мурателиева деген эжекебиз: ассаламу алейкум. Кандайсыз? Дем салып бересиңерби? Үйгө чакырсак келесиңерби же кайсыл жака барасак болот? Ва алейкум ассалам Багира эже. Өзүңүз? Биз жакшы, алхамдулилля. Ооба, дем салып беребиз. Биз үйгө чакырсаңыз деле барабыз. Үйдө такыр ошо бизге жакын болсоңуз, же келгенге такыр бир оорукчан адам болсо, баса албаган, төшөктө мыктанып ушундай баса албаган бир оорулуулар болсо, жардам беребиз. Барып дем салып беребиз. Келе алса келиш керек. Биздин адрес Бишкекте Горький Панфилов кесилишинде болуп калат. Горький 164-үй. Болжол менен Вефа деп издесеңиздер болот. Вефа центрге жакын.
Рахмат, Алла колдосун сизди, дейт Назира Токтарбекова деген эжекебиз. Рахмат сизге дагы. Жакшы тилектериңиз үчүн Алла разы болсун. Сизди дагы Аллах колдоп жүрсүн. Аллахтын колдоосуна баардыгыбыз муктажбыз. Нурзат Окенова деген эжекебиз. Интернеттеги рукуяларды коюп уга берсек деми түшөбү? Ясин сүрөсүн дайыма компьютерден угам, туура элеби? Деми түшөбү? Нурзат эже, ооба, коюп койсоңуз түшөт. Таасири болот алардын дагы. Ясин сүрөсүн Курандан болсо, баардыгы Куран аяттарынан болсо болду, туура эле, деми түшөт. Угуш керек, эң биринчи эле, эң зарылы ошол. Угуп, кунт коюп укса таасири жакшы болот. Анан Куран коюлуп коюп, өзүңүз ишиңиз менен алек жүрө берсеңиз, башка иштер менен алек болуп жүрө берсеңиз, таасири анча болбойт. Менин көзүмдөн жаш куюлуп, тынымсыз эсине аябай окшодум. Ошол сизде эжеке сыйкыр бар, айтышыңызга караганда. Бул толук сыйкырдын белгиси. Кара дубанын. Сайрагүл эже бизди дайым күзөтөт. Аллах шифа берсин эжеке. Күндө ошо Нас, Фалак, Аятал Курси деген сүрөлөрдү 100 жолудан өзүңүз дагы диниңиз менен окуңуз. Бул дагы аябай чоң жардам берет. Рукуяны күндө окуңуз 3 саат. Биздикин да уксаңыз болот, YouTube'дан дагы уксаңыз болот. Бекназар Рустам уулу деген бир тууганыбыз. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракатух. Ошко келе аласыздарбы дамла? Дейт, Ошко барганга азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Качан барабыз? Белгисиз. Сайрагүл Исраилова деген эжебиз дагы суроо бериптир. Башым ооруп, анан басылды. Аллах шифа берсин эжеке. Сиз окуп жатканда уктап калса өтөбү? Уктабаш керек, уктабай угуш керек. Нурила Сартбаева деген эжекебиз. Саламатсызбы? Адрес кандай? Дейт. Адрес азыр айтып өттүм, дагы кайталайын. Бишкек шаары Горький Панфилов кесилишинде. Горький көчөсү Панфилов кесилишинде. Панфилов көчөсүнө кесилишет. Горький 164, Вефа Центр болжол менен, Вефа Центр. Бизге байланышка чыгып дагы келсеңиз болот. Номерлерибиз 502 менен 0502 188 771. Назира Токторбекова жолдошум уктап жатып, уктап калат. Угуп жатып, угап деп коюпсуз. Уктап, угуп жатып, уктап калат. Уктабай укса билинет да, кунт коюп угуш керек. Кээде сыйкыры бар адам, жини бар адамды мындай маани бердирбей уктатып коет. Кээде оюн башка жака буруп берет. Бардыгы эле эмес, кээде ошо Куран менен тынчтанып, Куран менен жүрөгү тынчалып, дагы ошо уйкусу келип уктап калат, бирок уктабай кунт коюп угуш керек. Амина Жумакеева деген эжекебиз. Ассаламу алейкум дейт. Алейкум ассалам эжеке. Менин Назима Зайыркулова деген эжеке. Менин кулагыма чакырганда үндөр угулат. Ошондо кандай дуба кылса болот? Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деңиз, Назима эжеке. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дең.
Амина Жумакева деген эжекебиз дагы суроо бериптир. Көз оорусунан кантип айыкса болот? Көз тийген оорудан демекчисиз да, Көз оорусунан дегениз көз тийген дегенди түшүндүм. Көз тийген адамды ушул рукуя кылса болот. Бул дагы рукуя менен айыкса болот. Assalamu alaikum момун бир тууганым. Акыркы күндөрү жаман кыйналдым. Жүрөгүм сыгылат, ыйлагым келет, башым ооруйт. Бирөө менен урушкум келет. Бул да сыйкырдын кара дуанын белгисиби дейт. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Беко Ахматов. Сизде сыйкырдын түрлөрү, жин ооруларынын белгилери бар экен, көбү бар экен сизде. Сиз дагы рукуя менен киришиңиз бул ишке, бул леченияга. Алыс болсоңуз, күндө бизге келе албай такыр мүмкүнчүлүк болбосо, ошо Нас, Фалак, Аятал Курсини 100дөн окуңуз. Фалак, Нас бул эң дуа суроо. Ушул атайын сыйкыр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырлашканда ушул сүрөлөр түшкөн. Ошон үчүн 100 жолу окуганда да пайдалуу. 100дөн окуйсуз, рукуяны угасыз, тартиптүү, даарат менен жүрөсүз, намаз, ибадаттарга бекем болуп, бир гана ушул жол менен, ислам менен, иманды күчөтүш менен, ушул жол менен гана жакшы болуп кетесиз, сыйкырдан кутуласыз иншалла. Алар Москвада сүрөттү коюуга болбойт дедиңиз. Ошого алар атына сиз дуа кылып коюңуз, Алла ыраазы болсун дейт. Сүрөттү болбойт, албетте болбойт. Алар дагы мүмкүн болсо Facebook'танбы же YouTube'дагы биздин прямой эфирлерибизди укса болот. YouTube'га башка бирөөлөр Facebook'убуздан көчүрүп чыгарып атышат. Алла ыраазы болсун аларга дагы. Ошол YouTube'дан дагы жазсаңар, Сулайман Кучкорбаев деп жазсаңар чыгат. Зейнеп Ташбаева деген эжекебиз окуп жатканда эсне берем эмне үчүн. Ошо көз тийгендин белгиси. Көбүнчө көз тийген адам эснейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми жашоодо көп эснешти, көзү шайтандан деп айткан хадис бар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Эснөө шайтандан, ким эснегиси келсе оозун ачпак аракеттенип токтотсун деген. Эми сиз Зейнеп эже дайым рукуя укканда эсней берсеңиз, бул ошо көз тийгендин же ошо дуа, кара дуанын да белгилери болушу толук ыктымал. Амина эжебиз дагы сиздерге эчеги ооруларына карата чөптөр барбы? Эчеги ооруларына бизде андай дарылар жок экен азыр жок. Тунук деген эжебиз дагы бериптир. Рукуя окулуп жатканда суу оливковый майды ачып койсо дем түшөт деген туурабы? Алыстан келе албай кыйналып жаткан бир туугандарыбызга жардам болсо деген максатта берилди сурообуз. Аларды кандай пайдаланса туура болот? Чоң рахмат. Дем салганда болот. Коюп койсоңуз болот. Оливковый майды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам денеңерге сүйкөгүлө жана ичкиле деген. Ошентип кеч жатарда сүйкөнүп, кайсы маалда да көбүнчө жатарда ыңгайлуу болот. Полный баштан бутуна чейин сүйкөнүш керек. Ичкенде эртең менен кечинде иче берсе боло берет. Аш кашыкта же каалаганча ичсе боло берет. Ач карын, ток карын айырмасы жок. Жашыруун сырлар деген дагы суроо бериптир. Хижама менен сыйкыр чыгабы? Ооба, хижама кылганда дагы сыйкыр чыгат. Бунун өзүнүн точкалары болот, сыйкырга каршы алынышчу хижаманын ордулары.
Бул дагы кошумча бир жолу хижамадагы. Багира деген эжебиз Алла ыраазы болсун дейт, бирге болсун. Аллах баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Бейли адресибизди жазып коелу. Гулкайыр эже адресибизди дайым жазганга аракет кылабыз, жазып коебуз дагы. Номериңерди кайталап коюңузчу. Номерибиз 0502 188 771. Билайн дагы бар. 0770 47 09 41. Гулкайыр эже Гулкайыр Кожомбердиева, менин башым ооруйт, анан көп эстейм. Эмне кылыш керек? Ошо баш ооруш, көп эснөө, жүрөк кысылыш, түшүндө ит, жылан, мышык, наристелер көрүп, жардан кулагандай болуп учуп түшүп, көпчүлүк жакпай, бат ачууланыш. Буларды көбүнчө ушулар сыйкырдын белгилери ушулар. Жин ооруларынын сыйкырдын белгилери. Анда дуа кылайлы, иншалла суроолоруңузду жазып коюңуздар, жазуу түрүндө дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Elhamdülillah ya rabbil alamin. Özüňe çeksiz maktullar, alkışlar. Peygamber aleyhisselam'a salam, salavattlar bolsun.